ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichukira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabiki omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira amakonda imogete Kerubo kendo bokabina lina makonda akoimuka. Nari akoimuka. Bone siri ne mungna baskaria. Ntagete. Toimuke. Mapema kenda etuke korukunga. Enokem agrovet. Ego twanyeruka. Enokem agrovet. Ego toko mochubo songo. No konyora mariogo. Aya gwita makonde. Amariogo yoboke. Una chingende chibona cyangere ko ligisaiga. Manyarora kyakakire ko ligisa ko barira. Uyo buri obuya ogosiarire bituma byao bicenge bibe bimwam. Amina. Tari obuyo boka. Babwate bakachindagira cyechombe, babwate bakamariogo yechombe, babwate kirege. Na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire ko nyari kanga obwata magecha. Ngo kisibiande ko lende gotengo kisiberi amache. Ya yo mongina. Obugeremi bwonchorire na Enokem agrovet. Amina. Niki maine. Tarira Enokem agrovet imeyumu chukisi. Ilionyora mariogo yugo sialire bimeli. Indagera nichi supplement. Chietugo. Empego yetugo. Amariogo yugo sialire kenyambi. Chimbusuro. Amoyo. Ebichuchu byogo tuga. Banyore. Asinyumba. Ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society. Angena Market Plaza. Orusageronde. Nigorore opposite Shell Petrol Station. Formerly Falcon Petrol Station. Naboigo. Bachagiro Orusageronde. Ensemo ya Jogo. Angena Jogo Primary School. Gusoba Kiresimi. Enokem Agrovet Limited. Growing healthier futures. One harvest at a time. Akitika wanoni nyakengende. Kai. Omongnero wajire. Tigangende tukale ryo. Obuneka. Ya, tigani nyakengende. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Asogatiyeto Vyakigima umwanchi umulia weta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya heli ndengo manye na rea bereka kukolekana kura chingongo chinye chinsi chitaliki nisato chumutinyi 12 chumwaka wechiri ubere 2023 asiaragire Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso asinero bere wikirano kwa koletera amangana maya mwanchi umulia na bakwenda kutubuati asense mwachi chimitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News ensemo ya website na bagotunya gwetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo nalio kwaneke buna chibi channel yo yicha wikira sole asenchire ya bene nere Joshua Auta chinga kitoroche emerobelio yoko mwenia Nyagosira Benson Skegoro nigegenda tekokolekana asensemeli ya menyenya asabara ikora sinsemo ababere bagwikirana elinde korwa amagomba abo nabigase county ya Kisii ni gomo bunge okitutu cha North Jafet Nyakundi abetega kwaligania ebyegwa asingencho yogosira abasaye nabayigo eneke bunangosirale ebi wa byabo nabigo mulikyo munene bekyama gya UDA Cleophas Malala nigarulege kulege tindigo kya ase aba MCA abatali kubwatia amachiko yekyamekyo mwancho muligerelia ayungati yali nkwaliganete asumo basolero toskatanya gerangwira nanda segeke Kerubo elinde ngumanyi amange
mwanchi umuliriri yangu kwaligani bene linde tobeto gusanga asinchira iyo bwenye gochaka bono iga gwika omwelio Amayia yebire biga ni otoko ya chaka korasi county ya Nyamira asingo kumanya bina emerobelio yo kumwenya omwana siasa Benson Kegoro nigegenda tego kolekana asensemo ya menyenya abarai nigo babire bagwikirana ase Chinsemecho asingencho yokorwa amagombabo gati yabo muraibe kyamagia ODM Raila Odinga uyo kabeiro mugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya na baigo mugavana we county ya Nyamira Amos Nyeribo omuseneta we county yo Kongo Omogeni na baigo omuseneta we county ya Kisii Momoima Onyonka na bakagwikirana ase Chinsemecho omobunge oborabu Patrick Osero na bakagwikirana sensemeyo na baigo korwa amagombaye gati ya baraibali nande baba bagwikirana abo ngamona oyo kabeire omo deputy governor we county ya Kisii Josh Mangi oyo bagakweneke buna nigo Kegoro alenge omorayo moikiranu sobokoleri buaye asabaga kurwa engora yaye ya bene nyero mwanchi umuliyeli ya Kegoro niga bete omubunge o West Mugirango na baiga kaba omo councillor ase ward ya Motagara. Kumanyigwa nga umurikito jo mangi nwagete ekambi ase Chinsemechire nagendete gutubwatiria orobotyuru konde gotigarana ndeme county ya Nyamira nigo gukumenya buna omutakanwa oyomo nigale nekiria akwegokeria magega yo musamaria oyomo aserieta Elijah Simwamu wesokya bene na boigo kumwagachira enyumba omutakano yo nigakorwa korase kenyorogia omonono ekegotoka ase location ya Bonyamurenda na baigo ase ward ya Kiabonyoru kolendego kwana kora Chinsemecho nigabamenye bensemeyo babere bakogokera egetambukero kyo musamario yo asibane kebuna nigo mutakano yo abereka gucandika ase myake menge chingaki abwate abana batano nomo ase abana bane babwate omuchando obobongo tukaranga mbia gwetu mushimio wa captain Simwamu Elijah komokonya asokwa gache nyomba sengito bwati nyomba bana limo bwati nyomba bamete nyomba yemo na abana baye babira abantu abanene bamura kogechi. Mimi nashukuru sana mnakuja kunisaidia nyumba ile tunapita kula ningi hakuna mtu ya kusaidia lakini yule anaendelea kusaidia mimi watoto yangu iko na ugonjwa abwate sita lakini abana bane bale mentally disabled igobono mbali konyara kwagacha igobono tukumwakira mbia mono asengenja nyarira kokonya umuntu onyorire nyumba asa abana bae bararale na ndi igotokonyire buna intu ase village yo monono juntu ale konyara gasiye lakini bono ochire otokonyire oyo nyasa umutumire igabona teganya samo konya naenda musesene naenda agenderera gokonya na abande banga aska ogechi atasaidia ataendelea kujenga kila mwezi atakuwa anajenga nyumba moja moja within the constituency. Pia amepromise another thing, kuna wale wanafunzi wenye walifanya mtihani wa class 8 kama walipata 350 marks next year ataweza saidia awanunulie box na a little bit of shopping ndo waende shule wasome. Pia amesema mambo ya talent as from next year atakuwa anaangalia sana kupromote talents within the youths. Kwa Agotigana na yo mwanchi umulirire ni otokende masemo goika county ya Kisii asengo kumenya buna omobunge okitutu chache North Jafeth Nyakundi nigo agendete gusira ebyegwa byabasaye ane ase ogwaka engoyo litko ligoro nigabeteka gusyoria okurwanirira kwegekombe imeye bunge yo ase ananete chi uniform na boigo emipira okwana nigo ayenekire kwanekya ngango sirale
abasae anamono ichinga kiechiga chierusa kwaeneke bnango batangale ase ogwesonania na mangana mabe anne obotumikiwe binyegwa byegotindia inchenda giteba swegeti bakomupira narero naena nire chi uniform naena nire mepira naena nire chi pump naena nire chi socks esenge jonta geta abana baito bakomupira mbachigosoa amangane changa osa amangana mariobo ose bintu binde nimaete bone gato siegete chi school abana baito no bareisika abayiboli tigatorenda abana baito esenginja abana bwa barayi bamambya eyore buya gosere bobe ere buya gosere bobe chinga kiechio boigoni go Jafet alire eira gosira abasae na boigo kweneke bnango egenderera bare gwetera ebyegwa byabo boigoni go aenekire amagenderero imeye bungeyo anene asobwaga chiwe chipara okukora abeko gochaka omutenyi okabere umwaka ogocha boigoni go aenekya gochya komesia ebunge ya kitutu cha North wetera okubeka estima inje ekerengere kiane noko make sure nga abasae I've nurtured their talents and I have supported them esinda nyare koba support na inu nkoba saba mobaba twereru mutuare patience inje as long as I'm here nende buno mochumbo ino I assure you I will support you and I assure you egasi go ikamba kolere egasi aro I assure you egasi go ikamba kolere chipara chiane ondetayo wade chipara chi nyinge muna inche Gusii muna tokuwa naiga mbwate 64.7 kilometers ngochi korosi gochakira February nimbwate stima tuachakiro kobeka ogende Nyakamba Nyakome Nyamage Kyonganyo Nyankanda Gesurura bona igani mbwate chi project chi transformer chinde emeronge Ibere togo chikobeka ando nsige iga seito inchenta getebo gitutu erabese no nyabaro bari bagweta botuko baete mbaba se ko ochwa mogwete tinta eti bantu bari bana botuomera abantu bandi ndende baeta baena suru Omoriki omonene w'ikiama gia UDA Cleophas Malala boigona beteka gwikirana asomorobelio yobo gosira abasae okwana akora Chinsa mechoni gabere gakobokera igitambukiro kia Jafet ase okoreta amagendero anemono asogwikirana asomora ibense Dr. William Ruto na boigo gosaba amagendero gocha ase ebunge yo boigoni gabere gakobolia abamenyi bense meyo kwaeneke bnango mosira bale ane asobochori mwaka wechirubere emerongebere na Isano na Ibere. Yeye akikuja kuongea na rais, kazi yake ni moja, kuomba maendeleo ya hapa constituency yake. Kila wakati anaomba barabara, anaomba shuleni, anaomba fertilizer, anaomba vitu ambazo serikali zinaleta katika mashinani. So Mheshimiwa Jafet, sisi kama chama cha UDA tumekuja kukuunga mkono, tukushikilie, tuhakikishe kwamba uongozi wako ukuwe uongozi ambao utasaidia watu wetu, na ikifika 2027 huyu jamaa msimwachilie tafadhali. Mtamshikilia? Wangapi wanasema Jafet? Sababu Ege kurege tindi nigo kiabere gikurwigwa gochia ase aba MCA be kiama gia UDA ase batali kobwatia amachiko ye kiamekyo nabayigo kobwaterana nabamirane babo okwana mulike monene be kiamekyo Cleophas Malala nigaenekire gochigotwara ege ikaroli tkolia Jumatatu ase barabe bakurwa ege susuro gochia ase bali batali kobwatia amachika yo kwa masuala ya UDA. Wewe ndio kiongozi wa kwanza kupigania rais. Mimi nafurahia hapa Kisii, out of 6 MPs hapa Kisii mlitupatia MPs 4. Mimi nashukuru. Ningependa kutambua pia uwepo wa UDA MCAs wetu ambao wamekuja hapa leo. Tunasema kwamba wale UDA MCAs, mimi kama katibu mkuu Jafet nimekasirishwa kidogo na MCAs wengine wa hapa Kisii.
wanasahau kwamba wako katika chama tawala. Hao tena wamejiunga na watu ambao wanapiga rais vita. Tungependa kupeana onyo kwa wale MCAs ambao wamejiunga, wako kwa chama cha rais na mchana wanatembea na watu ambao wanapiga rais vita. Tukirudi ofisini Jumatatu, tunaenda kuanzisha nidhamu kwa wale ambao wanapinga party leader wetu hapa Kisii. And that I'm saying with a lot of affirmation. Omukonyi b'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigesokire bene nabo igokoboria bali babete bakwenyorera obobui ase chimbero chiakorekanete litukoria igoro koineke bnango tumika bale ebiegwa byabo burunge asogokonyeka amatuko abosio okwananigo ayenekire bnaniga bange bakwenyorera enibe nyinge ase batali koyetumika boikiranu ekikirire gochandika amatuko abosio. Na tunataka kuuliza wanariadha wetu wale ambaye mumefanikiwa kupata ushindi duniani na kutunukiwa zawadi ya pesa. Hizo pesa mchunge na muegeze vizuri, ndio hapo mbele katika maisha yenu mkiwa wazee mnaweza kuishi na heshima na kuishi na njia nzuri. Tunaona haya sana tukipata our gold medalists, our champions ambaye walisaidia Kenya na kuweka Kenya katika world stage. Uzeeni wao wakiwa na tabu, hata hawana chakula, hawana nguo, watoto wao wasomi. We want to encourage our athletes and other sportsmen and women to endeavor to invest whatever they get from their successes and victories so that they can prepare for their future. Because one day they'll get old, they will not be able to run, they will not be able to participate in sporting activities, but they need to live a good life that is commensurate with their station in life and the way they are known around the world. Omuraibe kiama gya ODM Raila Odinga nigagendete komochia serikali ya Kenya Kwanza ane asemerobelio yokogorora kampuni yesukari ya Mumias okwana nigo nekiribuna niga balimi bagendete konyora asale nene ase kubwatikana nokoratera we kampuni yo boigo niga mochirie serikali kubwatikana nogokonga kubogima samagoli agendete gokina kiralitko engane yo boigo nigo yaberege kwegwa okoboko n'umurebe kiama gya Wiper Kalonzo Musyoka asenekire kogenda kurwanira abakenya. Sasa mimi sitaki tena hii mambo ya Mumias iende kizidi tu ikinasukuma. Huyu jamaa ambaye hako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewa vizuri? Mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda. Najua ile kazi ambayo inaendelea pale. Na nimejua huyu jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda. Na sivyo atatolewa tu, alafu wengine wanaletwa hapo, wengine tena watakudemand mpewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi hajaanza kuuza miwa hapa. Na wakulima ndio wanapata hasara. Sivyo? So wakulima ndio wanaumia. Hayo tulisema ati mimi mahasla. Mambo yamekwaje? Ati chini kupeleka juu. Sasa kila kitu umetoa chini umepeleka wapi? Ukiuza KCC, the face of Kenya. Na ajabu ni kwamba wao ndio wanataka wanunue. This is the terrible thing about it. Na sisi hatutanyamaza, tutaambia Wakenya ukweli. Umuwaziri w'obulendi bw'ime Kithure Kindiki nigo aerera emerobelie ye serikali anomono ase okonganya abantu korwa Chinsa kiri kyabere kigotwara omuchando kubwatikana nembra enyinge okwana nigo anikebna nachikobaga korwa ogochikali tukobarabe bakonganya nabo igo niga enekire kubeka emerobele yokwenana endagera amaliogo nebintu ebirabe bikoganirwa chinga kicho. To give notice and an alert when the experts warn us to evacuate the affected populations, and we'll make sure that it happens as quickly as possible so that we don't have any further loss of life, because so far we have lost over 142 Kenyans because of the floods. We will provide for where they will stay, we'll provide food,
we'll provide non-food items, we'll provide drugs, we'll provide other essential commodities until it is safe for them to return home. Hatutakubali driver yoyote kuendelea na safari ambayo inahatarisha maisha yake na kuhatarisha maisha ya abiria ambao amebeba. Na vile vile hatutakubali wananchi kusafiri na kuvuka mito iliyofura. Mwanji umurigereria korwa soroboti uruni onaikire omoelio bwa Amayia asebire biga kurinde toska tonyegera chikuraga Chinsa 10 ayona mange ningo yaletere asinchira yobwenye kenda gutubwatia Chinsa mochi che mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagatonya gwetera www.ndizitv.net magach camera sokone kiuna ebichana bayigelio giria gwikira sole asinchira ya bene nere Joshua Auta Editorial Fridah Kerubo twara obuligereria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.